Beli, mau takon je beli. Wait. Kenapa gak? Dija ada bengkel paha beli. Mau yang bedah no. Ya jangan bedah banenya gak? Ini malu. Sana jauh bang. Aw nak, asal timpal SD yo. Iya nih asal nama. Made Tanu. Itu kan? Oh, yang ada. Oh, Gitu kan? oh, yang gitu. Nah, begitu. Ya mengadu aja nih. Ada bengkel aja nih kok. Anak, ayo deh, ayo. Ibi kan mau lewat lah ya. Oh, yang itu lewat deh, saya timpalin. Oh. Apa nang melali ya timpalin. Oh. Man, jadi je. Komponen megali. Oh, benar guys. Kemarin tamat kuliah. Rumah kuliah. Oh, man Ada. ada yang kan ya nih. Yang tadi pengacara. Hah? Pengacara. Hah? Apa tuh pengacara? Petani banyak acara. Sukses tuh. Swastiastu. Ye, Made, engken deh. Mai lu mai. Mai ke tengah halu deh. Ini kan ya. Oh, nah. Engken deh di tumben. Sanggen yang melalui. Engken kabarin. Dia Nak lu kan udah jeget. Apa? sibuk ya. Sibuk sih, saya sibuk. Nah, kadang sing sibuk dia karena aduh, mang yang gede aja dia. Aku sih kalau memang Kan dia terdekat. santai. Ini nak masalah kena yang ajak dia, perasaan yang ajak dia itu. Selama ini kan yang ajak dia tuh merasa nyaman, udah gue say bareng, gue kenal lu SD, malah ibu ragu, kurun waktu 2 bulan nih pal saya jalan bareng kan gitu. Nah gitu masih yang anggap gitu rasanya nyaman masih yang gitu deh. Kenapa sih kalau mau ada provokasi?
demen. Dadi ben demen di dia nama. Bayangan nak, mani puan awake. Dan mana awake? Apa kalau bang ama? Batu kerikil yang ada di rumah China itu. Cai madetanu goban cai ini berak kene nemenin panak wak kene apalah kar kebang ama hah ci beduda cai tayu dah cai tanu petilesan teh iban cai ini teken panak wakin nih dodole panak wakin gitu teh cegek panak oke nih cai len beberat lacur kapah-kapah ngelek-lek cai petilesangi bang. Apang cai nawang nah. Nih sube calon kurnana wake. ne kene mare je mantu idaman sing cara cai Yen uli gobe bepatuh cegek bagus. Nah yen cai tinggalin kini subuh berat diwas cara kapah gati cai ngelek-lek. Uli abah-abahan tuh calon mantu nawaki tinggalin tuh. Yang cai main ngengken ngojek. Bes pongah cai. Bes pongah gati cai dari jelema. Mau kedi cai. Om Awi Genamastu Namo Sidan.
Kenapa nih yuk? Ayo. Cik, kenapa nih gedek-gedek? Coba nih, sangat jadi bakat kenaan tiang sih gitu. Sawire unduk ke cara gitu, ada cara nak butuh. Oh iya nih kencana kene mati tanah nih. Nah jadi paling belakang nih. Yang cara tiang meninggalin tuh vaksin terus-terusan panak itu. Lungan berjani lah kan, aliang banyak. Cik, bentang kenal gedek. Yang masa secara aji belah timpal. Ajak ke kamu aja. Apa yang ngalang sih? Cik. Nanging sewireh yang saja nih made tanu mekade panak tiangnya sekali tuh kali lemah Is, pasing kadang tuma Kasih kadang biasa gitu. pasing kadang Ada tuma panah gini, ada kencana nih gedek. tuh mekade Is, ane mekade tiang sebet tur gedeg ken lemah sing jagoban nih kan berat. kayak Yang sekolah tikas nih berat masih. Lah biar kita dia ajak kayak gini. itu main ya tuh jalan main ya ayo nah yuk Om lagi ya, om lagi ya. Lagi. Sing dia pikir, sing dia pikir. Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Tu Haji. Mergi, Lurus. Tu Haji, sareng biang, nembe mriki nyapi wenten. Sekadi tiang rawuh mriki jagi nunasang. Napi sesane ngawinang sekadi okan tiang niki. Adi bisa cara niki yen orang bodoh. Nah, iki apa? Oh, cek ini apa niki yang makin tiang mriki nunasang majang jero. Majang sesunan mriki napi sesane ngawinang. Anak tiang sekadi puniki jero. Ya ampun kenten, sareng biang, pi pedalam pisan iki okane. Nggih makin ledang tiang lunasang dumun sareng ide sesunan teh nggih ngadu madak made jeung ikut kuliah pemargi sing geus sesunan di pedalam saja mugi-mugi je wenten paiceun Astu kare nggih enten jero pang wenten nggih margi makin ke gedong suci dumun oke jadi Ampun mesane namo swaha prasades titi sari siwa suci nirmali namo swaha pegedewasi dimaina prasidaya apa diodira sam brahma purvaswa aparayana siwaya prana dari tiam jane saya nama Muayimatiya sumati wardi pradya sukasriyam dharma santanya wardi jiwa santu kesapodaya napi sih sane ngawinang sekadi panak tiang niki nemu sengkala kadi asa punika anak dialek niki kene sane ke paus haji paus haji bos napi sane muasta sekadi nika dan itu wenten nike ilmu aten-aten ada anak yang ngadep kali gak ini apapun ke ngaget ada sedang nah ke gak bingung
awang-awang ke ternyata sekawan yang kadang ingat jadi ingat kadang sadar kadang Pe, you pasti betul. Ini ngadani gede-gede nih tuh. Made, Oh, Made. Made Tanu. Oh, Made Tanu. jadi sampunang makin wajib melaksanakan sana buyu-buyu malik ya sekarang dia dan niki desa ngawin yang musuk acep-acepan anak itu wajib dia sekarang dia kita makin direngang nah kunapi caranya makin manggil dan malih demi ajan mawikan itu manggilkan demi malih acep-acep itu makin wajib yang dia sampuna makin malih melaksanakan sana buyu-buyu makin malih mau cara sana cara mungkin dabang rikaya parisudane nak duane ke sami angin jalaran kirabi rumah dulu angin nabdabang keluarga pendewekan kiraga nah yang ke sampun tegepin agemin dengan kanti aji pawisken seluiring aji acep-acepan desti loh terang jane pasti ke nenten presiden pacar malih wali raga ye wajib ye ngarang dulu semua malah pisan itu sampun ada sudah ye Om Santi 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 Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu ye Made ye Made tumben dengan kayak apa ikan dia ke kabar ini Astung kari Pak Jero. Yang cek nanging tujuan yang meriki ada aneh sandang tiang tutura ngajak Pak Jero nasak mati nah kadung tiang ning sareng Pak Jero nah berdasarkan tiang uang boleh Pak tiang magiang gitu Pak Jero nah kadang sing itu tiang lakar nubrang bumbu kini Pak Jero tiang nak demen aja kayak tu makanya Ratu Haji ya Ratu Biang Baleran nanging tiang man orang demen laku dia Pak Jero dia boleh itu buat tiang jengah tengah tiangnya sakit hati dia ajak gitu ajak keluarganya lihat itu buat tiang jengah misinin kena tiang Pak Jero hati juk malah tiang macu lontar malah je tamian penglingsir tiang malah itu baca yang kena tiang misinin jengah tiang ini Pak Jero apang kengken carane kayak dunia butuh kan tiang Pak Jero nanging di subane tiang napukin buku jani kayak tu tiang merasa nyesel kan dengan tiang ini Pak Jero untuk tiang ini malah kekini ban tiang mencanin kayak tu bulian boleh tiang ini pun Pak Jero nah di nepuk jani kayak tu gitu tiang sedih bisa salah tiang Pak Jero nah niku bukan jani tiang menasang kan Pak Jero apang kayak tu pang seger nah tiang dong karek kelasang mau kena tiang pang seger makin nyebat jani kayak tu pang sing kayak tu gitu Pak Jero nah Made sekadi ane busan Made tuturang itu sinah bo Made pelih kan Made sudah nyalanang kedaman leluhur itu ke bawah ajuin pelih saja Made nak sing dadi jo angon ane tawah-tawah di lontari itu anak pingit de gadi dan angonnya ane tawah-tawah de angonnya maju-maju pasing dadi cara ane cara unduk mana Made itu kurang busan tu mulus saja berkelikat. Nah, jadi dia berguna Made masa selang
Ige tudo nak suba baku badan nak suba segeri. Yakti Pak Jero ampun segar itu. Ige tudo nak suba segar, suba baku melekat. Tu ulian mati. Acek ige tu nangon Haji Pawistren. Kan gitu deh. Nggih Pak Jero. Jadi gede Pangnawang. Haji Pawistren itu anak sing dari Ambon Iragu ngalih adan lakar tunangan atau dengan sing dari untuk yang jadi ada nak subuh mekunan megerengan dogen nagih nyangbo nagih palas nak itu lagi nak melah itu loh pertanian mati gede ya cuman made ada pilih bang ngambekan itu nak anggon ngadungan anak iya mekunan jadi made anggon kawan-kawan nah jadi apang made tatas une apa isen lontar pertanian pengelisir Malindo ini jadi kan sudah ada Medan penyuluh bahasa Bali nah kamu pantasnya made abe lontare orang yang penyuluh bahasa Bali ini apa itu piarane tang pelataran apa isen lontare kita begitu deh bemidap Nggih, ampun Pak Jero. Ah. Yang semua niki ampun. Ya tu ampun segar yang belum tersalan itu itu semua dia sekarang Pak Jero. nah deh ambil dogen bape kemudian made deh jadi ingetang penyuluh bahasa Bali.